Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, leje ke fai sabi da de yuya ade ya da programa wa ka committee yu de kai Wiki. Asama de chain committee yu na Robbie Dadu Amain. We sende wa udi galading libalibang alading gaman fudeng basi ya ide kabiten foluku yonku gandi umamang so se fitu dengi bala fuwi anga den sisa anga alading gaman anga den basi atu odi Arkiman alading sama di janga swabulu we begi gadu giden fuden ko opo anga alading buye pi we begi fu opo kontan pu tapu den futu baka bika wabiden fanodu te siki andata yepi o fuden guvi pimbete de sama di walasi wan sama fuden so sefi we kepina pala tegodo naikaba na ukaba to ke laji ke fawe taki so langa go tapu de aswa godo Arkima wiki di pasa wa bede enu kisfuru reaksi taki sampasa efuna duwa ibe mo nei wan pikin drukte bede ubengo duwa wo kwa nga sandi we duya wa dura wiki de abikon frebi gimi e gwa ko tute beina sigisiu bakarina fosi edo losi abitasa ni du sabe ibi mana tasa ni ba na lespeki taki lespeki ade mana dati ala de sama de aliki we giden gantangi de sama mutayu taki we aboneru ka aboner ukang ti aboner da ikising like ube tayu taki ude beise kanga wasani Arkima wa fende te ude beise kete na watu moisani wo meke fusi ma technique fika wende stick wa kabaite anatimike wa sheng fapisia we sarianga sanang ufetile wado Arkimama umusidon da udenki taki wan pikite imeken ay ukro ipi ay wak ay sidon da ay kro ipi fu wan piki meke wan piki nya bigilon direct da na ugi aso sefi tuluku pe obede du begin go sama be si sana ike noti ma unda tia problem di libi sama bi te di asi saya be denki te kondo da ye wani mo da te wani mo da ye fege te peibe komoto ibe fege te taki tanga mabede moyu mana koni feti be feti solezi ye feti ya sama itanga mo matei feti waso tu koni fasyangi da ye fomien ma sama di tanga mo no ma fomi altait wa momento kondi au foitu ma da we fege te taki hei ube soaki nei ibe mfomientu Arkimande baya asade mandem pe en so leisi we de luku we wani mo mate wan pisu ngo sidon da realiseri sawabi anga peu komoto eno me konde no kisha kansu wan her kansen sevi udati kishen me ko go kalmu lever kritik ma sandi de kai le speki me ko chaingi de baya ula sha wat moni de buoko ma fu komoto fika pedem bedenga umanga pikifuko pegi wi umuteke mfuga ansani so me wani ma den disi wani wa ufende ke faube wani ye so leisi te denki te fende saya be denki da ye denki sai be wani mo ma nyali bi adeso mi ko cha ile speki giden baya ya taki dembe konfuko ye piwi wala sheti bikaga konde ke Italia de Dinamarca dem sume dembe begi fu kwanya posisi pe de no to ga konde no we sana ndi dia be telino dos mi ko cha ile speki giden baya ya Arkima den de ya we ye wasani taki
aan mevrouw die bij de tijdens haar COVID, mevrouw Daniela Feira, Aguakutu. Maar nadat na breng niks van. Dat je was aan die krijgsraad, auditeur militair, aan de woord de we krijgsraad, na sani afsande na wan toerektere kon samen, dat de voor een kamer, dan na soldati tori de do tema soldati duan sani, da igwa krijgsraad, na igwa konrek, na sefi rector, maar te de vorm sande dat de kayen krijgsraad, na sefi kanton rector, maar de kayen krijgsraad. Dat je auditeur militair, dat want dat je na officier, dat je van wie officier kon setting. Maar dan dat je na sefi of sama, sefi rector, na tar rector de apart, nee. Na wan gewoon officier, of wan gewoon rector. Maar na kamer die de vorm, dat je krijgsraad. En na soldati san je gode. En ten taki soldati militaire politie, konu borgu na je godape. Dat je va die be behandelen safu ex-president nati de mo masabo ta krijgsraad bego. En dat je na soldati. Dus dat zo. Dus to je den sande nata ta sani, na geweldig sani. Nou dat na soldati duan sani, dat je gwa krijgsraad. En de rector na sefi rector, de officier na sem. Maar op het moment die de behandelen een zaak voor krijgsraad, dat je auditeur militair. Oké. Hoor je precies. Arkiman, fout de yawe ke buskonde sama. Satu wi Afrikan. Wi efu no sabi, wi na wan apart sanie volk ras. Omdat busi, dus soms we onderschatting. We komen naar Afrika en we busi. Nou dai kom baka. Ni we tonsani. We wabi rector, wabi afukati, wabi omensani. Ube abushi ubede. Ala de taba ala fu ya be dia foto ya kabade bi abi wan force sprong matelu kuna date de wa do pe umudo my go arkiman masang emeke we misi bepaalde sani wa sabi pe ukomoto we fegete pe ukomoto. En arkiman fi fegete pei komoto ya usabi pei ego. Ito wale isi fi fegete pei komoto ya usabi pei ego. Arkiman fawi de ya ugansa mabeleri usani. Busi konde na iboto anga yosu iboto ne na iwagi. Ni na be wagi te kwa foto de na wagi mbai ene fude imu tede takia manenge da imu abi wau swetan imu de jajaja fi sefi en mi etaigi taki bepaalde leeftijd ne no abi bepaalde sani de na wan loto imu go wini aso sefi tu sau teke fuma sau teke fu gansama de kweki di de kweku de kia di de kia usau teke arkiman mi takje no mo amma de noitim sa fegete fam de ya mo gans ya ngamimma fuku anga mi papati ni mi de ngamimma ma mimma biabi wasani ya inyen abe sha fesi abe gwasiko ma be altijd abe taigi mitaki al system di mi jaini a fasi di mi de ya no inomu de te kon bigi ilibi mu veranderen. Ilibi mu veranderen. Faye veranderen ilibi. Na siko wan masai ma be taigi anga de gawan be taigi adati mti teke. Te meke da ya bi wan saka. Da ye waka na komoto na wan pesi fu gomiti na wanta wan te geboren
te wan pisi dat je dai go du kui gebi. Bika te passa den 50, 60 jaar, of die 60 jaar mo. Na gwe. Da ala sani a pasi di wakade, ala sandi miti potia ini saka. Ala buntaki di ye potia ini saka, bika is yokobo doiken. De buntaki di mbe ye fu de sama na yuma konde, mi kai de namo bika konde dem de dankbar. A konde dia yuma konde mi kengan tangi. Bika di mi macha yo fu konde. Na mi mawa kweki mi, na den tu safu mi deli anga we fu wa kweki mi. Ma ala den kansa ma fa yuma konde de kweki mi. And den tai sa den be tai gimi be teke. One day, and that make me I feel get ya kai mi tia piki taki baya. Tia be kai mi wan fasin be wan sabita kia afro sa ko tai gimi baka tembe wani pe mbal. And na fosi bepaalde moment mi ma be sabi solecia wiki mi amusu de da itai gimi sani a tai gimi taki faide ya teye go kon teyo to manenge inokan dianga imaya wausu inokan go tanga imain schoonmoeder isko moeder mo kontanga yu fai kontanga yu I piki eu en piki uma meke, I piki I frau meke, I ma inko wasi faya wata. Ma fukot komoto fugotanga I maya wausu nei. Da one day no iti mi fe geten. Mbiatori ambiogi baka mama yegi baka. Mi ubede na yu makone mi mata igi mi taki baya we gwa foto. Ma mi ma belobi mi ta ataki mi ochayu alisia we te vakansi da ubego. Ataki wo go one weekend. Wan feda mse kachaka ba we gwa foto atende ha iwe wan piki sleeper fi ye gwa foto ne ugwe du do mi mataki mkisi wan bosko mu gwa foto du do ugone piki saudo de taki ho en temi mabe kon le speki bede inyoni ofi gandi apobida do leke poya ado mi mataki we go wan piki sa teke piki sa temi taki piki sana na taka yonko so dengwe mi mataki ni imukon mi taki ma ke mi mabe wa bo pale pesi abe chai mi taki se kayogo te udo sa usi wa manga wada sidon mi mataki dane sisa piki ona mi ma piki mi mataki awan voorbeeld nyogi ataki pe antonde na swane mana wan voorbeeld mi ataki de mi mataki o di chakaba en de to sama de ane fumide a libianga ne sama de meisha mi mataki pe anton de ne sama taki o uyagwe ifa taki o mi mataki a yai tang a wosu de ya mi mataki ya de sama taki ya mi mataki a ya mi sisa piket tang taki ya taki oke a langa baka 5 minutes boy do mi matake ya yetan a uma fiansi don so uma denga be mi matake ya yetan daki ataki pasa tekia lai pasa de sama ataki pasa no pasa ataki mi party yanga yuma ma pasa aboy teken lai teken tas a chai do baka ya ubi bidusi bitematen amai anga pai for mi neef kwamima de taigen taki dia kontanga wabe wani wama yaken maube luku fabo yakisikia if be fakisikia de sama fiebe musu kompue ya ube luku fakisikia isi mimma taki den gimi magantangi mimma taki mi ayake puwa wosubaka wa wiki aboide go yuwo so ange o maitan baisa ni potia inya usu te mimma ikomo na PC bikadi mimma treyop ni a insisa pikingo sukosu futan a umande abi fordel ni en asan dimi wan taigi ya
te tamie taigi ya na 15 jaar ten dimbi abi 15 jaar da luko me yari mi abi no. Mimma taki afro mimma piki taki eno dimbio taigi mboi da bio denki mi alobien we dimi tanta di ne mi taigi taki mi taigi ma pobida me ki akompuyo. Dus yue ke pai no kantanga imaya wausu ase fi geme di ima igemi aneti ne ye geme te yo poilu kuima amandi konde funa ipa funa sa alukwen. Dus yanga imain mayanga piking na ase fi geme de geme kade de ye den sefi mimma taki noiti mo dwen en fami boy de ya mi taigi den mi meisha bien en vriend man noiti mi osu bigi man noiti msha boy de passa na sibi aye mi meisha kama sefi na igo le speki akia en adesani ya mutike da te ufika den da wa isabi pou demo te ufika de da le speki a demo ika ontwekel ma ontwekel na ipu don ontwekel na ipu mani ontwekel na ipu le speki moderne tijd na ipu le speki daarom meki we luku fa ulibide no moderne tijd unai bari mo nkiago unai dusani mo daarom meki we boli chobo nyangi de man daarom meki we nyamuno osu nyang daarom meki usike swaki daarom meki we laska akiti auma dia muno osu yange lolo ay boli gi ye nyang de muslim na nyami olu kwa nya bible den ka tagi mi take old testament tagi dai toria bible bika old testament nga new testament na sem daarom meki ulibi kontanso daarom meki we sifa ulibi tanu no bale sanu ay dumo ni take no mo wa igwa ka pasimo we boli nya so de wasigiman we boli nya so de wasigiman na new tijd independent women frei libi ma frei libi de umogolu kufa de ta nasi fude libien fude libiso ni daro meke ulibi kontanso en daro meke itu wati de ade tradeja ni mianga wan bala mi bala na ineif ni wegi wan tori nyataki epa be taigen taki e ontimang na ki one day dai consider ma otima kisi timofu eseli inoka ki meti tumisimang a meti sefi wa walibisani e ki a meti fugoseli na bulu imiti wan lopingo ikia la nyataki edabe taigen taki ontimang na wan bon timang na ontiala hiyali i ontite wan pisi da i washu wi pubu ya pu ogi ai siki funa fisi da i go visite wan pisi da i ontibaka bikadi e meti di e kie to ya bulu adoti de ye kia meti fugoseli ya meti de so meti we kia de tuvas de meti de na fami no de meti de na alibi mi taki ya munyami arki busa mi taki dale ko taki ma taki mami unti bikate mwani meti mi go bayen na igwa unti ma tumisi na fude ala san tumisi no bum daro meke famija if now ki wan libi sani di isani minaikia daro meke mi taigi saide meke we yabi kunu efiki wan libi sama ne nyami no yabi kunu efiki wan libi tawa ne nyami inabi kunu mafia nyami yo yabi kunu bikateiki munyang adio nyami ne yekien mi ataki fongo oku emiti u werei wagi ukani akamiti ongo oku kamiti u
mi ataki dati ma lukwa tali giwang if una feti we fetas mi kan ma lukwen tawa I lok tawan fasakia tawan if nyami ina bien zono ma fia nyami yo bien kuno daro meka so lazy we sia taki and me disido ya kande wa ubibi dembe gwa wan pesi tu wome mambe onti nyande gwa abusi nyende taigi wan mantaki yere no a meti fete yo sutu meti ya musutu alwata abulu nom kaya ini aliba abulu fa meti nom kaya ini aliba ni amaye ni asutu wan bofo kia bofo ni abofo bulu kaya ini aliba mi ye de no matande ale no kai ma hi pe sungu dia fraude abmande dia fraud janga be dia make wan piki dige bofo precis bofo a piki de noiti a waka futi adede noiti dus fa wi eke buskonde samadea una wang sumar sama darom no anai piki away mo tia piki ukai bene lance orlo mi takianga wan ko sube man a metaigi ataki a sita sama jongol koma dia isutu bang futia ma kon sutuen ki ye pibede ma uteke dogi no wateke no fudubun sani daro meki te uluku da we lashu sefi we taki oli anga khas e kon monyo kona konde a metaigi mbe wo kona pena bedrijf de ne gi mi pension no ma so tu wini buskonde abi om dat we sibi de offering kom die sluit we ye buskonde ne na money na bi ma unai investeren boom buskonde sama abi money ma unai yopo bedrijf die kan creëer woko gisama die kan certificeren buitenland ko woko ngawi asani fu aitin be fa sigisi wiki ya Jerusalem Bazar aja Heisputu aja Saramaka Strat ina asomo ko patu dia mahabir ina ye taki asomo ko patu de na bedrijf Robbie Amine ina ye taki apangi di Yesu kufa a aitin de ya sigisi wiki a pubaka de na wenki fu Robbie Amine ni asamani no geiwi unoutu e gudu tawang adisi sampanya whisky bikate buskonde pu edufanu na million adiaden tawenki adenali ana jump up das fade kaidin ko well sanide dena dufa buskonde ene fadia pe ya ugo bayen teke no mi no man denkiete ni sidonda mi aksi mi sefi asomo ko patu dia mahabir on ten yo ye da de taki a masala of a baita gana dia mai wenki alwa sha de na komba yayo mina itaki deskin mami itaki dat fia bigya you sefi fia lobby sefi tasa mana lobby fia lobby sefi warde unai warde ru sefi betakenka unai lespeki u sefi
Unai na falwe sitegi usefi. Sama money ning. A money. Money kaba libi sama susu. Ma foral buskonde. Money kaba wasoso. If a pikin fi kwa usu. A kwanga wa ma usu. Ya ugo informer so tu maneng. Ina ugo informer so tu maneng. Ala mandi si ye stoppe gi lef. Ya sabio lef. De sigisi you ala de piki ya wenke by wamagi blog. Aiti you so langa piki janga bobi chuchuchu we sende gwa wenki go wai wamagi blog. That they magi blocking. They fitting. You see? They maskita kandain. Because the Sunday ye sende piki fu di lati gwa wenki. If na we the basic nga telephone the basic takita sa matori baya ya ye no ya ye sadu no disi danga dati matem kande sanya de finya na taki mi taki sani komiti uma ufuno ye pi usefi mi abete movi mafuno ye pi usefi olio kon disho kon ma opasa umofu nenge na ye pi nenge mi amutaki alteisu so lesi ye pien ma de na isha warda de na les peki fa ye pi den you see de na les peki you fu saide bika yanga de na wan en mutawan problema de fam jam na veranderen na sevi fasimide. You see? Maar meke ondersteunen ons even. Meke op bedrijf, teke sama woko. En te luku me take namo fufu. Inomu deki take te ta nasi fufu da na uge kete nasi fufu. Na sefi probleem. Want yange na wama abi 20 hectare. Abu sikonde defende 20 hectare fa fende onda tia sama rekeling yino ma fende 400 hectare fi meka wan kajango wa boko su fi wa masanga en to mi miti tori pe buskonde pu go buskonde sama na dos na de tawa wan na de tawa te de tawa fufu da bun u se fi amu fufu tu Busi konde se fi amu fufu wante te fufu na problemi e poti dipembe ka vende wa pesi 20 30 kivo wa mabi 16 hectare funa bai da na tasani mana lantidoti e na lantidoti de da yo for kafole da yo serenda yo kope gudu magimi ne yo komp anga lantimoni bi fufu bai wagi anga wagi de yo kope gudu magimi eke faibo ko tanga bai wagi noiti wan sweti pasayo ndwana famde mi ajalusu ma boko wagi dimi dai mi sweti fe daro meke famde na big aya sama nini sanitapo ma mi soiwi fa we fernita ko sevi tukuma fa we ku sevi manke na we take tasa maiduanga una tasa maiduanga au gegi renta fata luku fo mesine isi diabus so on sinejo como to a China konda sabi busi go suku wan pisi doti a China go suku isi masine isi laya inya taras laya inya busi sama chai de gwanda na wino ifu na mini ifu na minomito fa de kai sama chai de gwanda na wino asama sines di komoto funa onko funa pe komoto kontide da sabi ma wina bu sama ka busi fugo na wi chaiden na tasama na wi le sfosu begin lukwa fouta sama meka ubigia usevito meka ubigia usevi fosi abufu kosi tasama abufu gitasama askol fade chai wa baka o mele speaking betai o mele speaking wa bibigama o mele speaking wa bibi captain Made na ulabile speki gigama nga kabibu pale kapitenala. Efu bopale ufuno makutu leti. Efu na temia bia moni. Mie sitaki fault mana moni mansama bia moni.
Abusi di ube abiwe teke money for abusi. The one de yonku wan le speki we a big ya usevi. Tewe taki de yonku wan bre yonku boy disi nei de ibe dem boy de be yonku to. Ayuna gansa ma nu gide a voorbeeld. Ma fi no gide a voorbeeld. Wan piki wan yonku ma no ma kwa ifukondu wan tori cha yuma fasning. Yes, that's what we need abi. On that na money te abi money da kan, te abi money da basia kan kutugi gaisi, te abi money da gama kan kutugi gaisi, te abi da kapiten kan kutugi u. Bika ya abi money. Ma tawa ndi na abi money cheche ya kwa futu kwa ina ukutu eleti. Bika agudwa na money na consensus fu woko go tugi. And then sani ya ichai kunu, then sani ya ichai pikado. De chai kunu, de chai pikado. Bikata wandi pua nyane mofude. Chana mi mo dai frustrate. Da go kien sefi. Na ikien. Ma sortu libi gomiten. Saidu gomiten me kia kien sefi. Da te tua causal verbanto de. Inau shema de. Da o konton kunu aibe. Da yotaki pia kunu de komoto. Dia teke tiki na kenki ma imofa nga idu e chai kunu, chai pikadu kwa ini be. Da kande ahade wan generatie, tweede generatie. Dat je sani passa da yotaki sang fadu kong. Torwela sama di dua ugi de gwe langateng. Anyami mbungwe langateng. Ma afika piki kunu gi abaka. Mika wafika kunu ju piki. Mika unofika kunu gi de yonkuang. Meka uwo ko fika gudu gide, meka uwo ko fika usu gide, meka uwo ko fika bedrijf gide. Ukaba fu fika kunu gisisa pikin. U fika fu pika mekunu gisisa pikin. Meka luku sawedu. Ya bete mowi. Ma mbu okwa nya konde. Ma muluko fu wanyamfien. Muluko fu wanyamfien. Na sama umeke wa wanyamfien. Na fawo cha usefi. Fawo libianga usefi. Robia mayangi en programa wiki. Ta wiki. Gadu giwen asemihu. Wiki na wa programa de kona yunanga meester Robbie Amine. Alla fode oko na neti. Wiki.